Dobrodošli natrag. U prošlom videu smo stali na ovom Chameleon stylu gdje smo napravili da se pozadinska boja mijenja uz pomoć transition komande koju vidimo ovdje. Znači ova transition background color 2 sekunde, da nje nema, samo bi odjednom se prebacilo. Idemo sad nastaviti dalje. Sad ćemo napraviti jedan div i podijeliti ga na dva dijela i onda ćemo napraviti znači miš na koju stavimo, na koju stranu stavimo miš. Jedan od tih dva dijela će zauzeti veću širinu. Idemo sada u indeks i idemo napraviti div i ne treba nam klasa, treba nam id i sekcija 4. Sad unutar sekcije 4 ćemo napraviti još dva diva, znači div i možemo staviti klasu lijevo i napravimo još jedan div. Sad emeto mogu ovo napraviti desno. I onda stisnem tab i automatski mi ovo ispiše. Ako nemate emet, vi samo ispišite. Dobro, spremimo i sad odemo u master CSS i idemo napraviti sada. Znači pišemo hashtag sekcija 4 i sad krećemo. Nek širina bude 100% i visina nek bude 250 piksela. 250 piksela i to je sve što ovdje moramo. I sad idemo dalje i stavljamo, znači sad smo stavili klasu lijevo i desno i koristit ćemo selektor sekcija 4 i onda unutar sekcije 4 želimo odabrati klasu lijevo, znači div sa klasom lijevo. Dobro. I sad otvorimo zagrade i kažemo, znači širina od ovog diva unutar naše sekcije 4 nek bude 50%. Visina nek bude 100% od roditelja, znači naš div sa klasom lijevo će biti isto visok kao i roditelj. A roditelj nam je 250 visok. I sad idemo staviti pozadinsku boju, background color. I ja već imam neke tu unaprijed određene, možete prepisati ili vi sebi odaberite tamo neku vašu boju. Vidjeli ste u prošlom videu kako sam to radio. Stavit ćemo boju E74C3C. Dobro, i stavit ćemo sada float, znači da nam ode na lijevu stranu ovaj element. I sad šta još moramo napraviti? Dodati transition. I rekli smo sad, pošto želimo mijenjati širinu, upotrijebimo width i stavit ćemo ne bude opet 2 sekunde. 2 sekunde, dobro. I ajmo sad ovo isto napraviti za desnu stranu. Sad uzet ću samo kopirat. Izmijeniti klasu u desno. 50%, 100%, znači širina i visina ostaju isti. Samo ćemo promijeniti pozadinsku boju. I ovdje sam našao neku E67, E22. I šta još moramo napraviti? Moramo sad staviti da nam ovaj element ide na desnu stranu, znači right. I sad kad spremimo, osvježimo i malo ću spustiti dolje. Vidimo sada imamo element koji je 100% širine. Bio bi 100% širine da nema ovaj ovdje vidite padding. HTML ima samo od body ima samo od sebe padding. Margin, u stvari margin je 8 ovih piksela. Dobro, idemo sad dalje. Sad želimo napraviti da nam, ovisno o našem mišu, ako stavimo miš na ovu crvenu stranu, da nam se ona proširi na desnu stranu, a desna strana se istovremeno mora smanjiti, zato bi inače ne bi bilo dovoljno prostora i ovaj desni div bi propao ispod ovog diva. Sad ću samo još malo dodati razmaka. Ne izgleda mi onako lijepo.
dodat ću, ajde, stavit ćemo 100 piksela i sa strane neću ništa. Nemo sad kako to izgleda. Evo ga, sad je spušteno dolje, imamo odozdo isto malo razmak. Dobro, sad kako ćemo to napraviti? Znači, ovo lakši nam je dio da odaberemo, znači sekcija 4 i sad odaberemo lijevi div, lijevo i zarez, znači napravit ćemo isto samo sa desnom, sekcija 4, točka desno i onda ćemo moramo staviti iza naših lijevih i desnih divova hover, znači kad bude miš preko diva, onda želimo da širina bude 75%. Točka zarez. I sad gledajte šta sam vam bio pričao. Znači sad osvježimo i vidite čim se širina od ovog poveća, nema više dovoljno mjesta i onda ovaj drugi element nam propada. Vidite ovdje sad imamo neke bugove, zato jer nije dovoljno široko i onda on ide ispod. Kako moramo to sad riješiti tako da istovremeno kad se ovaj jedan povećava, drugi se mora smanjivati. Sad kako to napraviti? Imamo, znači, naš prvi div je sekcija 4. Sekcija 4 je i ovdje i ovdje. I onda možemo napraviti u CSS-u ovako. Znači stavimo hashtag sekcija 4 i onda na njega hover. I onda stavimo lijevo i sad zarez i isto tako sa sekcijom 4 u slučaju da hoveramo preko lijevog. Znači onda nam se desni smanjuje. Sekcija 4 i onda hover i onda stavimo desno. I sad samo stavimo width 25%. Idemo sad probat. Sevajte, nemojte to zaboraviti, osvježite. O, nešto je krivo, da vidimo šta smo pogriješili. Vidite, ja radim greške. Sad ćemo mi to brzo analizirati. Znači, stavili smo sekcija 4. Kad hoveramo preko ove ili ove, onda nam postaje 75%. A ako hoveramo preko ove, postaje 25%. A nama sada postaje i jedna i druga 25%. I sad skužio sam zašto. Znate kako sam vam bio objašnjavao, znači pravila koja su zadnja na redu imaju prednost. Znači ovo pravilo je tu, ali prednost ima ovo ovdje pravilo zato jer je ono ispod njega. Vidimo ovo je od 75. do 77. a ovo je od 81. do 73. I mi ovdje govorimo da kad stavimo na lijevi dio, da on postaje 75%. Ali automatski kad stavimo na sekciju 4 miš, sve postaje 25%. I lijevi i desni. Znači sve što trebamo napraviti je ovo izrezati i staviti ga ispred ovdje pravila ovog. Sad sevamo i osvježimo i vidimo sada. Kad se ovaj povećava, ovaj se smanjuje. Ništa nam ne propada, to smo i htjeli. Dobro, idemo dalje. Sad mislim da iduće bila rotacija. Idemo u indeks i idemo napraviti novi div. Stavit ćemo div i sad pošto imam emet stavim odmah ovdje hashtag i nazvat ću sekcija 5 tab i vidite sad dobio sam automatski ID ispisan. I ovdje ćemo napisati neki h3 sa klasom tekst i tu ćemo nešto napisati okreni me. Ime. To ćemo sad Ctrl saveat. I sad idemo u master CSS. Spustimo se malo ovdje dolje. Napravimo se malo prostora. I ne treba nam ovaj ž. Malo prostora. I sad ćemo krenuti pisati sekcija 5. Sekcija 5. I sad otvorimo i nek bude, sad ćemo napraviti da bude u širina i visina ista, znači width nek bude 250 piksela, a height nek bude 250 piksela isto. I sad ćemo napraviti
da nam bude u sredini uglavnom, znači to ćemo napraviti s marginom, to smo već gore radili, margin auto. I stavit ćemo pozadinsku boju, background color, ja sam se ovdje pripremio već, AE44D AD, točka zarez. I sad, pošto smo ovdje gore koristili float atribute, uvijek sljedeći element ispod tog elementa treba staviti clear. Znači clear both. Da nam ne dođe do grešaka. I sad kad osvježimo i pogledamo, vidimo imamo naš kvadar, on kaže okreni me. I idemo mu sad udovoljiti želju i kako ćemo to sad napraviti. Idemo sad prvo napraviti sekcija 5 i sad hover. I onda ćemo staviti, upotrebit ćemo transform atribut. Znači transform. I onda imamo rotate i onda trebamo po z osi. I ovdje ćemo staviti da se okrene u lijevu stranu za 30 degrees. I sad Ctrl save, refresh i vidimo, sad se automatski okrenuo. Sad šta još moramo dodati? Transition atribut i staviti vrijeme koliko brzo da se okreće. Njega stavljamo ovdje gore u sekciju 5. Znači transition i onda ćemo staviti transform svojstvo i onda ćemo staviti, ajmo sad staviti malo više da vidite da može i na 5 sekundi, možete vi staviti koliko hoćete. I vidite sad se to polako okreće. Dobro. Idemo dodati još malo margina. Margin. I onda ću, a sad ne možemo staviti margin, pošto smo već gore upotrijebili ovaj margin auto. Ali možemo napraviti kod sljedeće sekcije. Ili možemo ovdje staviti, znači stavimo margin 100 piksela za gore i dolje, a sa strane da bude auto. Baš da će to funkcionirati. Super, hoće. Evo ga. Vidite, samo malo probavajte, razmišljajte. Sad zadnje što moramo napraviti je ono povećavanje i smanjivanje. Idemo u HTML. I napravimo novi div. I stavit ćemo ID sekcija 6, tab. Evo ga, imamo ovo. I sad nam treba još dva diva. I napravit ćemo div. I stavit ćemo sad klasu, ajde, veći. Da je stavimo prvo manji. I idemo sad opet div. Točka veći. I sad ovo sve mogu zbog emeta raditi. I onda stavimo ovako, napravimo se malo prostora. I sad idemo i to napraviti. Master CSS, odemo, malo se napravimo opet prostora. Sekcija 6. I samo sekund. Napravit ćemo da bude širine od 500 piksela. Width 500 piksela. Idemo height staviti 250 piksela. Dobro. I sad ćemo staviti margin auto. I ajmo staviti još razmak, malo 100 piksela gore dolje. Lijevo desno auto. Dobro. I idemo sada, stavit ćemo opet, možda opet imamo veće i manje klase, možda ih imamo i na više mjesta. Želimo samo selektati unutar sekcija 6. I onda ajmo staviti veći. Otvorimo i sad ćemo staviti da on bude širine, ne warning, nego width i on će biti 180 piksela i visine nek bude isto 180 piksela. Dobro. I sad ćemo još staviti da ima neku pozadinsku boju, znači background color. Sad mogu staviti bilo šta, uzet ću samo green, obično zelenu. I stavit ćemo da ovaj bude float
float. I nek bude, eto, na lijevoj strani, nije bitno. I da vidimo šta smo napravili. Kada odemo dolje. Evo imamo ovaj jedan ovdje. I sad idemo napraviti za manji, možemo kopirati. Zalijepiti, znači manji. Manji i on nek bude 30 piksela i 30 piksela. 30 piksela. I moramo još staviti da bude na... Sad mi se pobrkao engleski i naš jezik. Znači na desnoj strani right. I stavit ćemo drugu pozadinsku boju, no sad nek bude red. Dobro. I sad moramo napraviti još tranzicije. Znači ovdje je isto transform atribut, znači treba nam transition, transform i ajmo staviti 2 sekunde. I to isto moramo ovdje gore, znači transition, transform, 2 sekunde. Imamo sad napraviti za hover, možemo kopirati ove selektore već gore i sad samo dodamo hover. I sad stavit ćemo da postaju manji sa transform svojstvo, znači transform i onda ide scale, samo scale bez ičega ovako, znači i x i y i onda ćemo staviti 0,4, znači ovog ćemo smanjiti i sad ćemo kopirati ovaj drugi selektor i stavit ćemo hover i njega ćemo staviti transform i na scale i njega ćemo staviti nek bude 7 puta veći. Dobro. I sad idemo probati, samo spremite, osvježite, evo ga imamo većeg, on se smanjuje, manji se povećava. Eto, to bi bilo to za sada, Filip tutorijaši. Nadam se da vam je bio koristan video. Igrajte se malo s ovim, možete napraviti svašta, možete povećavati batine, smanjivati ih, okretati. Ovo može biti korisno za slike. Možete napraviti neku fora naslovnicu. Ovo jako često nekad koristim za baten, na primjer, kad hoveram preko batena, pa ne želim da mi odmah postane druge boje, nego polako. Možete se igrati sa svime. Eto. Vježbajte kod kuće, budite uporni, nemojte odustati i čujemo se idući puta.